I pozdrav svima, ovdje je Shinigatsu i vi gledate moj novi video. Znam, jedva ste dočekali, niste mogli da se suzdržite. Htjeli ste, znam da me napadnete, ali dobro, ja sam pro. Danas ću da pričam o mojoj anime porodici, pošto me je izazvao... Ko me je izazvao, brate? Viksa Senpai, mislim da me on izazvao. Ok, danas ću pričati, reći ću moju anime porodicu. I počinjemo. Ja ću biti normalno, bila bi Juno. Znači, bila bi Juno, pošto je ona, najbolja likuša na svijetu. Mislim, znam da je mnogi negotive, ali ja je obožavam. Onda moj muž bio bi verovatno Ju ili Karma. Baš sam se dvoumila između te dvojice, pošto su oni najbolji, ali izabrala sam Jua. A otac bi mi verovatno bio Deki, zato što je on predobar. A majka bi mi bila Zero Two. Mislim, ne znam da pričam baš mnogo engleskih reči, tako da ću reći Zero Two. A onda sada, ko bi mi bio ćerka? Zajebano pitanje. Mislila sam da mi ćerka bude Piko. Ne bi znala da li mi je ćerka ili mi je sin, pa eto, možda bude i ćerka i sin, tako da neću imati problema koje igračke da kupujem i tako to. Onda imala bih još jedno dete, taj bi vjerojatno bio Yuki, pošto bi morala da imam neku pizdu u porodici. A Keva, vjerojatno bi mi bila vjerojatno Naruto. I dobro, da ne nastavljam, moja porodica je prevelika, tako da ću ovdje da završim video. I da, ako želite pozdrav u sljedećem videu, samo napišite hashtag nije valjda i dobit ćete ga. Aj, čao.